Impact TV KHANGMINASHI MANIPUR YEMIPUR HAMADA TARAN MOKSARI Hui Miyoibaga Maihorol Dagi Queen Laminar Laba Pet Makalamani Miyoibana Mahaki Sarajaba Moda Hui Sing Sibu Training Piduna Amari Tapita Biduna Lagli Adubu Haujiki Matam Matungina Hui Sing Sibu Akana Tapita Binanaba Training Institute Mayam Amasu Likanaragli Manipur su asingbat lagi ba training institute mayam asing marakta Imphal East District ki Moirang kampu sajeb lagi ba HOLLEN dog training center su amani masigi center sida huibu matau karam na loina bage amadi train to bage haibdu mayam satlusi yenglusi khanglusi Impact TV KHANGMINASHI Manipur do khoi jabu tarano sari thagat sari Impact TV na ngasi langbirak-tuna khogi yamna chamna tawjari ba khogi HOLLEN dog training center gi maikai dagi hanna Impact TV bu thagat sari hamada ngisi isagi ne self introduction do tobi ba aigi ming thangjam HOLLEN aigi leibam na khrai phuti belai kai rambam direct gi ni aduga tasengna aije khogi sports player amadagi aije haujarakpani ai fencing player ni international certified akoi international player ni aije international player oina aigi kamai tawda SSP da aina leiringai matamda kogi huiji aduki matik ngaujagi bidagi aina SSP dagi training je lauraga aije huji akoi dog training center ama aije huji state run tawraga leijabani do huji SSP dagi pothabi da thamai ai akoi Manipur government na akoi je kamai tawda international akoi certified amadi national game medalist mayam ama kogi kano tawbudagi thabak pibi gi bdo ada kamai tawna SSP da thadu amaga aije state huji ai thabak macha ama tawjere ko youth affairs sports department da okay aduga ngasigi de amba kogi huigi oina tawramina ko hui ji karino abdu define tawbiu okay thank you hui ji kogi yamna ngallingai matamda taibang mi oibaga kogi sagonana yam naknana akoigi taibang mi oibagi matengda ngasi pangdana laiba magi thawai je taibang mi oibagi damta akoigi kathoge haina leiriba akoigi kainoni akoigi ngasi akoigi huini mamoji yam ngallingai matamdagi akoigi taibang mi oibaga khwaidi nakna loinarakpa kano akoigi domestic animal ne ai haijaning aduga akoigi Manipur da adum khoi pai po ta dagi huiloi bi sadari ko huiloi bi kana ba kari ni lo akoina hui je tawrabani madu ai mati amtangai thamjage khogi tasengna ngasi akoigi yamna waraba matamda akoigi thamoibu akoigi pothan mangamba akoigi huini aduga aibu sokani pangani yamna ngak senjaba akoi huini aduga akoigi karigumba fattaba ama torku matamda defense tawthokiba amadi akoigi ngasi lairiba akoigi yeknaba mayam jingji akoi changhandaraba information jo pibiriba mauna akoigi damta aduki matik kanaba pigre aduna maje akoigi yamna nuksijaba amadi huije akoigi loibada yamna kanai haina emasi thamjani duga khoi hujik Manipur ne loinari se hui mapal lam gi laba foreign brit mayam loinai ko foreign brit sim bit kya mukti Manipur loi na hape data mi khambi data ji aina ngasibo khangakpada aduki matik yamna loire masing je aduki matik yamna loi adagi yamna luna yamna masa dongna tawbuju yam lei aduga akoigi leiribaje at least aina data makti ai direct exactly di haiba ngamroi
breed se koi Rottweiler lai re Belgian Malinois lai re adagi Dutch Shepherd lai re Dogo Argentino lai re adagi German Shepherd working line lai re adagi Soul line German Shepherd lai re adagi Labrador lai re the Golden Retriever lai re adu makhan de yamana maximum koi Manipur da hujik lori je adagi Shih macha da adu makhan je de yamana maximum koi Manipur da yamana hui makhan di yamana lai re na aina khal no sai sini lani no sai no sei no sei no sei Nani no sei no sei adagi makata na ko khoi local bit har kan da khoi mahausa Manipur da gi khoi pa puno da namba mate hui aseng ba ani ma mi ko kombi gumba adagi tangkului haupa hai ko masi gumba si hui si hujik ke lairi ba laitar ba kamai taw hana mate ama mogi train se khoi foreign gi bridge da yamna khoi tu hatbiru ba hai tare yamna mangjaluraba posak ama orame hujik matamgi matung ina indigenous haiba posak se akhoi mayamna pamna ba sum helakpa adun helakpani na hujik akhoi kamai tawda hana akhoi mayamna ga khangnaramba akhoi maitai huijau gaido chowa yam pachawa wangbado hujik akhoi aina leiriba training center dagi around kano half kilometer da hujik moi aduda yamna preserve tawga thamma ai ure yam phase huije at least 55 kg gi maya ga taiba ta yengda akhoi aduki matik kari haitare akhoi achouba akhoi hui amaga khatnaba matamda ju moje adum no proidaba posak ma oi aduga akhoi gi tangkului gi matang sidadi sengna huji akhoi gi urkhulomda akhoi gi aiga khangna chanaba mayamna takpirakpa hairakpa dugi matungina ai samak chu moidagi ai kamai tawda hui je lawi huji hana kamai tawda moi ju kanu je hui je aduki matik mangjalure mangjalude amaga cross tawdna dagidi moje masana huji matamgi matungina akhoi mayamda masakche khar huji akhoi mapalomda masak khangba hore huji akhoi sahui ade kano je akhoi haufa je adagi akhoi kano gaina akhoi awang bujau ga je huji hana di pura mangjalurabane ba mangjalubdo huji moi preserve tawga huji moi sigi festival dawda kamai dawda macha je preserve tawga puthokpa hore aduga yamna phajaba akhoi huji kano da akhoi haufa da phajaba aduki matik phajaba hujik moi hujik preserve tawga akhoi hujik puthokpa hore yam phajare hujik adu hariba posakse aina pamjaba haitare hujik at least 4-5 years mamangda kamai tawda Assam rifle laaga ingondagi hui macha nipal logi adubu moina ingonda kamai taw sidi kitang bridge se matamduda 4-5 years mamangda niko aduda kitang moije akoina moina sengma kitang watpagi mawong oina kitang hai adubu akoidi tasengna urkhul tasengna lauraga pibani akoina madudugida akoina yamna kaena akoina kamaina khangjaludaba haidi kamaina tawda masigi pose sigi level jibu yorkani habaje hujikti akoiju kamaina tawda adugi matangda khara akoi analyze tawba hore de khangjanba khara hore je khange adagi maji kamaina maji song sada ji kamaina oirakadabano kamaina tawrakadabano haibaji huji khara khangakpadagi huji ayamana khurri akogi naga kanu akoi tangkhulisi nauna ju preserve tawrakpadagi mogi pose huji maximum 80% je khara sengba hore ena aina 90% maina akoi asengba je phangba hore ena ai masi ai ta haijaning adagi marksana hangjaning mo hangam ko koi hui si breed amaga cross tawna base cross taw base phaina hagadra phatte na hagadra masi tasengna aigi knowledge study masi aigi knowledge study tasengna phatte na lawe ina kanda magi character ani je amana kamai tawda yamna character yamna akogi phingba ma oire somda character amana kochen chen ganba character am oire ani je punjala kanda kamai tawda akogi mathong marong khangdaba gyan ta daba akogi yamna moida kari haitare akogi takpire tambire haiyam haiganba adu kamai tawda moida akogi moi independently minded am yam chen gale moida aduna majigi posi tasengna akoidi yari gaidi akoi mixed breed haiba posakse tawidabna di akoi khwai phaina lawe aduga nabi sangju yam hele moje mixed breed tawbusi
hui training tawbase masigi kanabase karino aduga masi hui training se local bit yada pra mapalongi bit tang yabra kai se kele kum thambiyo masi mayam gi kado mine ne ado akhogi kenain haiba posak sidadi akoi training tawba yade haiba amta leite maje akhogi matam chana magi akhogi sahi phara kan training tawbada matamda akhogi adult education tani aduna matam chana magi thamari si mapung pharak matam sida maje matam chana pubirak matam chana train taw matamda monda yadaba leite aduna akhogi maitai hui training tawba yade haibagi mayam jingje ayamana akhogi manipurda leiriba akhogi ngasi public mayam jingje adagi akhoi ngasi dog lovers mayam jingje akhogi training tawbada akhogi maitai hui di yadabagi wakhalon amadum lei madu leite tasena ai ngasi mayamda ai ngasi gi impact tv gi interview gi matang je akhogi laujaraga ai masim tang haijage akhogi kenain haiba posak khuding ma akoi train tawbu loina yai akoi masidaida akhogi train tawba yai yade haibadu madi khoi akhogi lairi haiganba khara thuna haiganbana khara thuna hai adagi khara nemana khara adum tapna hai haibaduni tawbudabu training tawba yade haibadumadi madumadi tasen ai lale aduga masi training tawba loina yai haibase ai masi tamjage adagi marathana ko hui training tawbi kanabase karino haibadi kanaba se karino aduga training se makhal kya sui magi thabaki kana thabaki matugina train tawbi haiba leibra training se makhal kya musi training tawba kanabase kera haibi ai haijage khoi training jidi yamna compulsory ne ngasi akhogi India da akhogi achouba penalty ama thama ije kari marangino hai matamda akhogi hui di lesalure hui di akhone losalure aduga kamai training tawbi hogdabadagi natraga maje gyan tahandaba environment training socialization adagi mangonda akhogi behavior se akhogi socialization environments adagi akhogi social kainoje akhogi magi environment training je fajana tawbiba matamda akhoi huije akhogi yam nungaiba yamna good companion ama oye masi aduna training tawbuji yam compulsory oigadabne na agi wakhalonda lai aduna atopa other countries adi akhoi hui ama loi targadi maje compulsory training tawdaba yade haibagi moida motive ama loi leina howi plus adui mathakta akhoi hui training tawdabajina kyamna danger oige maje akhoi karam kanda akhoi domination character je karam kanda lake haibaje akhoi khangweba maje akhoi suppose akhoi loiriba mapudana di nuksirine na adum pijadana pithakta mongonda adum tawra leirani ba adagi mana khalijina akhoi huijina khalijina karino hai matamda maje kamada aina hairigei pijarabani aina hairigei tawrabani mana poram si agaju akhoina man daklong jikhar kanda akhoina dum tumina lehowa mase akhoi thadu haibadu tambidramnina aduna kamada man purja kemda ado nomogi maje domination character laktana akhoi kamada nomo natradi noma akhoi mapuda onjalaga chiglakpa yaurkani natraga thangnaba mingonda sikpa yaurkani ade control to ngamo ai aduna compulsory training haiji yam important ai mase ai thamjani ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯨꯏꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯨꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯌꯥꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯏꯜ ꯑꯣꯏꯈꯠꯂꯦ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯗꯅ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗꯒ ꯄꯤꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯆꯥꯊꯣꯛꯎ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯃꯤ ꯍꯨꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯦꯗꯜ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯁ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯄꯣꯏꯟꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯗꯣꯝ ꯂꯥꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯍꯪꯉꯤꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯗ ꯍꯨꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯔꯦ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯐꯥꯕꯤꯔꯨ ꯂꯥꯎ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯠꯇꯅ ꯐꯥꯕꯤꯔꯨꯔꯒ ꯁꯦꯝꯇꯣꯛꯑꯦ ꯂꯣꯏ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯝꯃꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗꯤ ꯃꯆꯥꯗꯧꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗ ꯉꯥꯎꯔꯛꯑꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯏꯁꯥ ꯉꯥꯎꯔꯛꯑꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯏꯁꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯃꯆꯥꯗꯣ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯂꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯨꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯥꯎꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯃꯤ ꯆꯤꯛꯂꯛꯑꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤꯕꯨ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯕꯗ ꯍꯪꯒꯣꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯨꯖꯨꯡꯕꯕꯨ ꯐꯥꯎꯏ ꯆꯥꯊꯣꯛꯍꯟꯈꯤꯕ ꯒꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯣꯂꯦꯟ ꯗꯣꯛ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯆꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯄꯨꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯨꯏ ꯉꯥꯎꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯇꯪꯗꯤ ꯑꯩ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯁꯤꯃꯇꯪꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯃꯇꯪꯗꯤ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯨꯏꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯠ ꯑꯃꯒ ꯑꯝꯇ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦꯀꯣ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯕꯦꯜꯖꯤꯌꯟ ꯃꯦꯂꯤꯡꯋꯥꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯦꯂꯤꯡꯋꯥ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯖꯔꯃꯟ ꯁꯦꯄꯔꯗ ꯂꯩ ꯔꯣꯛ ꯋꯦꯂꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯩ ꯍꯨꯏ ꯃꯆꯥꯗꯁꯨ ꯄꯛ ꯅꯨꯡ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤ ꯃꯥꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯜ ꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯥ ꯊꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯨꯂꯦꯠ ꯊꯧꯕ ꯑꯃꯒ ꯑꯅꯤꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯠ ꯈꯦꯠꯅꯩꯕ ꯑꯅꯤꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯠ ꯈꯦꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯨꯏꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯦꯜꯖꯤꯌꯝ ꯃꯦꯜꯅꯣꯋꯥ ꯕꯦꯜꯖꯤꯌꯝ ꯃꯦꯜꯅꯣꯏꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯠꯆ ꯁꯦꯄꯔꯗ ꯍꯣꯏꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯡꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯡꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯐꯤꯠꯅꯦꯁꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗ ꯂꯥꯏꯛ ꯗꯦꯠ ꯃꯥꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯩ ꯐꯤꯠꯅꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯥꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯩ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯕ꯭ꯔꯥꯗꯣꯔ ꯍꯣꯏꯁꯤꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯛ ꯕꯣꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯈꯔ ꯂꯨꯝꯕ ꯍꯨꯏꯅꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗ ꯃꯣꯏꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯋꯤꯠ ꯋꯥꯔꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏ ꯊꯦꯝꯃꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯧꯔꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯋꯥꯀꯤꯡꯒ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯐ ꯋꯥꯔꯗꯇ ꯇꯥꯛꯀꯗꯕ ꯑꯗꯣ ꯕꯦꯜꯖꯤꯌꯝ ꯃꯦꯂꯅꯣꯏꯁ ꯑꯗꯩ ꯗꯠꯆ ꯁꯦꯄꯔꯗ ꯑꯗꯩ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯂꯥꯏꯟ ꯖꯔꯃꯟ ꯁꯦꯄꯔꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯠꯃꯛ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯁꯤꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯑꯃꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯕ꯭ꯔꯥꯗꯣꯔꯒꯨꯝꯅ ꯒꯨꯗ ꯗꯣꯒꯤ ꯁꯤꯠ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯈꯟ ꯃꯈꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁꯇꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯈꯦꯠꯅꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯂꯥꯏꯟ ꯗꯣഗ് ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅꯦ ꯄꯦꯠ ꯗꯣഗ് ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯈꯥꯏꯗꯣꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯣꯒꯤ ꯗꯣꯒꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯈꯥꯏꯗꯣꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯠꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡꯋꯥꯏꯁꯨ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯌꯦꯁ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯍꯪꯉꯤꯁꯤꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇꯀꯣ ꯍꯨꯏꯁꯦ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛꯁꯨ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯕꯅ ꯐꯩ ꯑꯩꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯑꯩ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯥꯃꯣꯟ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯆꯠꯇꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯌꯨꯝꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯍꯣꯝ ꯇ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯐꯅꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯍꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯦꯀꯣꯔꯠ ꯇꯧꯗꯦꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯗꯦꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩ ꯔꯦꯀꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯥꯏꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯠ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ 2371 ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯁꯤꯗ ꯍꯣꯡꯉꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯍꯣꯡꯉꯛꯄꯁꯤꯗꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯔꯒꯦ 4 years ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯔꯦ 4 yearsꯇꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯠ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤꯁꯤ How's your dog? ꯍꯨꯏꯅ 2000ꯒ ꯈꯔ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯨꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛꯀꯤ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯩ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯀꯩꯅꯣ 27 ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯈ꯭ರೆ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯂꯣꯝꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯄꯥꯟꯂꯣꯝꯒꯤꯗꯤ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯑꯩꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯗꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯁꯤꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕꯥꯗꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯒꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯦ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯇꯨꯃꯣꯔꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ 1 month ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯐꯥꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯆꯠꯈꯤꯗꯧꯔꯕꯅꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯖꯨꯋꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯔꯃꯟꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯝꯕꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯁꯨ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟ ꯑꯔꯅꯣꯜ ꯀꯤꯄꯥꯒꯣꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ 4 times ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯁꯦ 4 times ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ SSBꯒꯤ ꯗꯣꯛ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯄꯥꯂꯝꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ UP ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯔꯈꯄꯨꯔꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯖꯄꯨꯔ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟꯂꯣꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯃꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯦ
25 mai 30 mai mai leigre Mapalom dagi la aga training tau gi bje then aduga aina kano SSB gi akogi training center da akogi all India paramilitary gi mayam la aga da training center mafam duda aina huji ai adum training mamang da chahi ani sure aina moida akogi tracking ne narcotics ne explosive ne adagi obedience ne aina training pi basatlije huji amuk March ki date kano da 15 da March ki date 15 da moi kano akoi agi ticket thare ado moi adu March ki date 15 da amuk chatlaga mogi akogi training kano je base ama ai amuk ta ogini ba haidi aina ta ijina amuk hui ta ko sapana ta ba moi all India gi trainer me hamjing do aina amuk train pi ba chatpane ba aduna akogi lairiba akogi Manipur da lairiba akogi sin na ba ya ba akogi laidana any company gi oro amugi oro akogi ai sida training tawri haibidi example akogi Indiga company je hoji akoi Manipur da si moi company ama lei Indiga company gi hui ahum akoi sa narcotics training tawri yamna phajana hoji train tawba ayamana maximum loisale ana moi ju smain tawna akogi lairiba akogi Manipur da lairiba akogi military myam gi apela military gi oiro adagi akoi kaino gi oiro akogi Manipur police gi oiro aina haijaning baje haidi akoi sida dum training tawbada dum akaiba ai leiroidran ju khanjei masi aina kanbada ai ju aina atopa other state ki awangba paramilitary gi force to training piba ngambani na koi leiriba ima leba ki koi huijing ji jo koi training PG na aina adagi pihaninge adagi anouba koi yamna phajaba mawongda anouba training leiri technique adu myang do koi moida tambiraga atopa da saptui saru koi sida tamaga afaba koi huije puthoninge na ai masi ai gi side amtang thamning mane ai ado huigi trainer sing the best by best tawri dira best samra tha kyam ko sang base amada akogi chengna yumna loina ba obedience training di obedience hui dina tab akoi hui trainer tambala trainer tambaje 1 month ki course dana maje akogi masaje akogi obedience ama training tak pangambagi akogi adudugi level ama leire adagi next level da 1 month sida maje adagi akogi protection amula ani 2 months adagi next month amu kamai da maje adagi di kano da specialization na tracking explosive adagi IP adagi ARO si mathang maje amu aduda amu makhata na amu lakadine ba adeda amu leiri PSA ga na akogi si akoi huji still akoi huji angang akoi mari je akoi agi makhada angang mari je huji kamai da PSA je PSA akogi huji akogi protection sports gano association je si akogi sports game am leiri ba si game je huji akoi Assam da akogi organize tawdori akogi moina kamai competition ama akogi kari haitare upgrade tawde ai je world championship yaw ya gi dam tai exam thaba chatoine ba exam thana gi dam akoi huji March akoi ready tawga leiri March last week ta adudugi dam akoi je huji semdana yam kanna leiri hairiba huji akoi adugi matik single kanu je akogi koinam soibe yade maje khongkam am soibe yada ba huiji pudoi ai sida akoi hui mari pudoi ni adon hui mari je puraga akoi asuma palom da chatlaga akoi huji exam thaba chatoine ba hui gi oina magi train tawbase basic kai tongan ma lebre basic advanced kai lebre lei koi basic obedience hai na thaga chang hui ma at least 3 months maje I think minimum da koi 3 months mo je tobi gidam ne ba haidi mangonda akoi gi kari hai tare maga aiga khangna na bagi chance ma aiga maga yamna akoi gi chaisalla takpadi yadabni na maga khangna dana khut ta pija dana maje admai toroga akoi 15 days kumba maje kamai da without training da maje aiga kamai da yamna akoi gi bonding sem bhai koi well bonding tawrani well bonding gi matung da akoi je maje amuk training amu hodune at least 3 months se akoi na kamai da obedience ama tak matam da akoi monda 3 months ani
hui ki training gi phil se ko kari wakhalon gi changbi rakhe belo sing de sengna yamna nuksiba wari ni ta sengna aina yam kanna khogi kanna sanarige matamdo yam kanna sanarige matamdu da ai je kamado da khogi international sanaba chat pai tare khogi Thailand da khoi Bangkok ta sana chakanji da khogi kamado da hui je ai je ta sengna ai sanaba je pore ba ai khoi yamna expect tawdaba mi amda ai pandi panjaroi country do ado ai expect tawdaba country amda khoi ji pobodagi ai thawai nuai ta na ai sum chat pane ba sat kanji da kamande da khoi gi hojeki Phuket side ta khoi gi dog show tawle me dog so yamna ingonda yamna kari hai tare ingonda yam attractive oiba ingonda yam tamningba ingonda yamna pamjaruba ma ingonda feel tawgre ba ai je sana ba je adagi ai pura ai tok thokharga ai sana ba je adagi le pura lep thokharga ai je maduda ai dog se ai training tawge na khalaga admine tawna dog training gi field je sangakibane ai adagi huji masida su huji akhoi gi hui gi train to bus mayam lang ngari ko hui gi train to ge type se hui sima pu sina nuti porok pran tragan sila lai ra tawbra kamai point to ai je makhan ani thokna lai amana kamai do da yam sangjada ba yum da ju lai ba akhoi gi matam phangjada ba ko adagi train yam phajan tawning ba kangbu ama aduna kamai do da ai boarding je thambiraga ai je taro thammaga tawba ama do kana gum mi amna kai da hui je thadokning da ba mu thadokning da ba ma ga dum leminaning ba akhoi gi owner mayam am yaure aduna kamai do da poraga dum se da training tawrani moi yengalani moi da ju takpirani aduga lower kanda adum moi gi hui do puraga dum hangi ba group ama admaina two types oina ai je training kanu je ai style je admain tham adagi makhata na ko khoi gi hui mapu hai tare dog owner hai tare ko owner karang mi khani lai yamna ai yam nuai taba owner yam yaure haidi hui je only kari hai tare nuksi bagi loiba na taba kana gum khara kamai da ma je akhoi gi paisa pai khalak bagi style da loiba kangbu ju yauri de kangbu amna kamai da yam nuksi jaba local hui ni oijaraga ju kamai da yam nuksi jaba yam ngojaba adugumba mi ju lai adagi makhan ni akhoi da lai je adu kana gum amna hui je taseng ai hujiksu ai haijage kamai da hui je thamjalamaga lokthok taba mapu yauri ba ai da 1 year suraba adugumba akhoi gi minded myam am ju yorpani na madu akhoi saur bu ju yade kamai da ai ju training center am lai bani na yam kan moi da ju kari hai tare pressure to bu ju akhoi tawning de taseng na aina hui do niru bani na taseng na ai adum hui do adum pija pithakna ai gi da adum lai ri huji at least hui mari manga lai ri ai taseng na mapu apabala agadi pigetra adu ai taseng na ai kamai da ai ingondagi adopt tawgiba yawgrabani ingondagi mayam ama yawgrabani adopt tawgiba aduga tasengna adopt tawbuji tasengna ai owner jing du da ai haining wam na kai mai masa ama boarding da legraga lokthok pidaba haibado adu tani aduna yari gai di owner jing da akhoi training tawram taragadi adu hoi moida paisa gi problem lai targa ju akhoi da dum sengna dum haibiyo koi jo ek khara ai smai pijarama ge hui je dum lokthok charage ai ji smai handakti pharak tare lokthok piyo ba hui du gi sada lai ba haibase tasengna angang boarding lai je kyam nungai ram doino anu phana nungai ba mo pak ta tumhan gera amada tawhan gera sofa da tumhan gera kasuk adu da nungai na te ba mayum da lai ba mapu ke na jaba nuksina lai mina ba adu ne ba pa mi je mojo aduna mama gi matam chana magi course lor kan da di akhoi gi owner sing na lokthok piyo haibase ai tasengna masi ai ngasi akhoi inpacking ngasi akhoi interview macha je da ai masi gi chance logjaraga ai masi matang de ai haija hoge na ai khanjai thamoinung da adagi makhata na boarding hai pala amina ko hui se akhoi train to bus magi fee structure hai sapel in haidi fee si long ta bani hinna ba akhoi su adu taro sen ta limina tra adagi fee structure si kama kama lai fee structure ji tasengna ai gi je tasengna boarding gi oina akhoi gi training gi oina 7000 ama laire per month aduga 4000 amana ma chabagi laire aduga supplement gi 300 ama 11300 sijina ai kamai to sida trainer gi ai mogi kana tolopi doini adagi mogi ai sida sekto iba khoto iba isi gi kenen bogi pesa pi doini adagi sida ai gi thabak to holiba adagi tongminari ba ai gi mayam am leiri ko staff mayam ma adu ju mogi kano ai mogi ju salary amu asidagi tholok pesa du moi du amu manage tawri
ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯨꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯍꯣꯏ. ꯃꯥꯏꯀꯦꯜ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯊꯝꯃꯦꯀꯣ ꯃꯍꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯖꯩ ꯃꯥ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯅꯥꯔꯛ ꯈꯣꯠꯂꯛ ꯇꯧꯔꯒꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯟꯅꯩ ꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯨꯞꯊꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯌꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯇꯤ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯑꯩ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯦ ꯄꯦꯗꯤꯒ꯭री ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗ꯭ꯔꯨꯜꯁꯦ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯐꯪꯕꯁꯦ ꯑꯗꯩꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯅ ꯗ꯭ꯔꯨꯜꯁ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯤꯖꯔꯁꯦ ꯃꯊꯪꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣ ꯄꯤꯖꯔꯁꯦ ꯃꯊꯪ ꯄꯦꯗꯤꯒ꯭री ꯄꯤꯖꯔꯁꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯔꯣꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯤꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ तसेंना अखोई सप्लीमेंट कैल्शियमने लिवर टॉनिकने अदुगा मल्टीविटामिन अमा यालगा 15 डेज पिजाबा 15 डेज माजे ब्रेक उम पिबा अदमाइन तौवे कइनोदि कंटिन्यूसली पिजा तारगदि अखोई मोइदा कमाइदा हुजिकी पोतो अखोई मोइदा कानाबुम खंगदबनिना अखोई 15 डेज पिजै 15 डेज अमु ब्रेक तौरगा 15 डेज अमु पिजाबा अदमाइना तौवे अदगी नारक खोलक तौरगा कमाइ ओ आई अखोई मसी नारकपजे अखोई तसेंना अखोइगा मोइगा अखोइगी डिल अम खक इने से लाइफ स्टॉक निना तसेंना ताइबुंग मियोइबौदा नानो हाइबा यार या पोते अदगी ताइबुंग मियोइबजे अखोइगी तुमना तुमना सिबा यारिने ना अदुना अखोइगा मोइगा अखोइगी ओनरसिगा अखोइगी डिट अम इने मोइगा अखोइगा अखोइ ट्रेनिंग गी मतांगदा हाइते हाइरिदि हाइट्रिक चही चुप अखोइ ताक्सगे अदुगा तौबदबु अखोइगी सिदैदा अखोइगी स्ट्रोक तौरगा सिरकपा अदगी अखोइना खितंग नारकपा अखोइना मोइदा इन्फॉर्मेशन पीबा इन्फॉर्मेशन पीरक मतमजिदा ओनरदो लागा मोइजे अखोइ सिदगी मोइजे विथड्रॉ तोहलगा मसाना लायेंग जैबा अदुनामु कइनोदि आई सिददि म्याम लैबनिना मदु अखोइ येंजन मतमदा येंजनबा वालकनी अदुना यारिगैदि अखोइना कमाइदो इमीडिएटली अखोइ खितंग मखोंग पेरकबोदा मथि पेरकबोदा अखोइ कमाइदो मपुदो ओनरदा आई हाई अदु अखोइगी व्हाट्सएप ग्रुप अमा आई सेमी अदुदा मपुजिंगना कमाइदो ए ngasi di ai समाइन तौना ट्रेनिंग जे आइगी ट्रेनिंग थागत पिरो ai ngasi ai yenginge ai huido kamai leiri yengningi haibaje kamai tawna akoi group tuda akoi khudak khudak ta video namaga mogi akoi whatsapp group sida akoi moida upload tawe adum khudak ta moi si moi hui condition ma sana khangjare khangjare ba okay okay adagi hui se sum narak lokon ta mogi grooming am suda katai ko matuna thobo khotok padu simi tongana leibra kamai groomer je akoi di loi ai trainer ma je groomer ngakani akoi di ma training hek loibaga ma grooming tawe akoi di ग्रूमर से कमाई तौदा अखोइने अइना हाने एसएसबी लैंगाय मतमदा कोई 30 मिनट से हुई अमदा कोई ग्रूमिंग तौबा हाइबे कंपलसरी नेबा अदुने एटलीस्ट कनोदा अखोइगी 1 वीक सिदा 3 टाइम्स ती अखोइ ग्रूमिंग तौदबा सुया यादे अदुगा अखोइ समसे हातोपिनी ग्रूमिंग दा अखोइगी मंगोंदा अखोइगी मसाज तौबिनी अदगी मतु जे अखोइ कमाई तौना मसाज बॉडी मसाज कमाई तौनी अदगी मंगोंदा अदगी टिक्स कमाई लई येंगनी अदगी नेक्स्ट अदु माजे अखोइगी मंगोंदा अखोइगी स्किन प्रॉब्लम लाक्तरो हाइबे अखोइ अदु खंगन अखोइ अदु ग्रूमिंग तौ मतम लोइ खंगने सुमाइनी सानो हुईगी ट्रेनिंग सेंटर हागलक्तना हुई ट्रेन तौदना अदगी हुईगी ट्रेनिंग हुईगी अखोइ ट्रेनर मयामसु तंबिरी को मसी करी बखलुनगी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अदुगा तुंगदा करी तौरखिनी हाइबे वखल तंबियो यस आई मसी आइना ख्वाइदगी अचौबा आइगे ड्रीम अमा खक लई आइगे ड्रीम जे करीनो हाइबे मतमदा अखोइगी नॉर्थ ईस्ट ता तसेंगना आई हुजि हुजि आई यामना प्राउडली हाइबेदि नते अखोइ नॉमिनेट ट्रेनर जे आई खतनी लैरिजे नॉमिनेट ट्रेनर हाइबदी अखोइगी इंटरनेशनल सर्टिफाइड ट्रेनर दा अखोइगी तसेंगना आई खतन गायरे अदो कइनोदा आई लैरिबा अंगाम याम सेंपलिसिना हुजि अखोइगी वर्ल्ड दा लैरिबा आई ngसाइबदो आईजीपी आईपीओ गाइदो अखोइगी इंटरनेशनल प्रिविलेंस ऑर्डिनेंस गाना अखोइगी हुजिगी याम चावा स्पोर्ट्स ने अमनेबा अदगी अखोइगी लैरिबा हुजिगी पीएसए जे सिगुम इवेंट जिदा अखोइजे नॉर्थ ईस्ट मसाम दबुदो हुजि चंगजन बंगमद्रिबा अदुना अखोइजे चंगजलगा अखोइजे तसेंगना हाइबदा अखोइ मैतै हाइबजिदी अखोइगी साना खोनबदा यामना थवाइ यौजबा अमदी फिजिकल फिटनेस याम ओइबनिना अखोइना तौथोरबा पोसे यामना फजैबा ट्रेनिंग तौ मतमदा अखोइ मैतै मिसाना तौबजे अदुना कमाइ तौदा अखोइना हुइ पाइरगा अखोइना अदुगी लेवल दु संग मतमदा वन डे अखोइजे चैंपियन ओइनी हाइबगी अखोइ थाजबा लैबा अदुना अइना ngasi ai लैरिबा ai छात्र म्यामजिंगदा ai अमुतंगदी अखोइगी नेशनल प्लेटफॉर्म दा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दा अमुतंगदी अखोइजे अखोइगी मणिपुर दा सुगुम ट्रेनर जिंजे लई हाइबसे सि अदगी अखोइ सिगुम हुइ जिंजे स्पाइन ट्रेन तौरगा सिगी लेवल बौदा पुथोए हाइबसे अमुतंग पुथोके हाइबगी ड्रीम दनी आइना ngasi ट्रेनर अमो ओइरइबा दगी आइना ngasi अखोइगी आइना केनियन हांगदना दगी अनोबा ट्रेनर सेमकल इजे मदुना हुजिगी लेवल जे अदु यौर मतमदा अखोइगी मणिपुर हाइबसे खरा दौरजु सक्ताकबदा मतेंग पांगनी न मसे आई थमसनिंग थोजी मखाताना होलेन डॉग ट्रेनिंग सेंटर दा ट्रेनर गी तंबल लागिबा मी अमग उनजगे पहले
आप सेल्फ इंट्रोड्यूस कीजिए, आपका नाम और कहाँ से आया हुआ है? मेरा नाम दुर्गा प्रसाद है। मैं हैदराबाद से इधर आया था मैंने। अच्छा, आप यहाँ पे किस लिए आया था? मैं स्विट्जरलैंड ट्रेनिंग सीखने के लिए आया था इधर मेरे सर के पास। अच्छा, तो हैदराबाद में तो बहुत सारा डॉग ट्रेनिंग ये है, स्कूल है, सेंटर है, तो वहाँ पे क्यों नहीं, यहाँ पे कैसा आया? सर तो इधर बहुत एक्सपर्ट है, इसलिए थोड़ा सर जो सीखने का जो बहुत एक्सपर्ट है, सर को थोड़ा स्पोर्ट्स के बारे में बहुत पता है सर को। हाँ, उतना नॉलेज तो सभी लोग, किसी लोग ज़्यादा लोग नहीं पता है, सर को जो बहुत सारा पता है शो के बारे में। अच्छा, तो सब कुछ सीखने के लिए मैं इधर आया था। मैं यहाँ पे आया हुआ कितना दिन हो गया? मैं कम से कम 40 दिन हो गया मैं 40 दिन हो गया। यहाँ पे आके क्या क्या सीख गया और क्या हासिल हुआ? डॉग शो में कैसे डॉग को परफेक्ट करना है, कौन सा पॉइंट में हम लोग को पॉइंट मिलेगा, ऐसे बोल के सर मेरे को सब कुछ सिखा दिया पूरा। अच्छा, कुछ को क्या क्या करना है बोल के डॉग शो के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ही रहता है, हॉस्टल में रहता है, बोर्डिंग में रहता है? हाँ, इधर ही रूम रहता है, मेरा रूम में रहता है। इंटरनेशनल लेवल अखोगी तसेंगना competition ama fight tawgi hataragadi equipment mayam ama darkar lay aduna equipment se akogi India da phangde ayamana other countries akogi kanu da akogi developed country mayam dagi ayam akogi lay hairibi equipment mayam jingji akoi yang wana akoi ngasi akoi competition ama yawge haina widam ta akoi equipment mayam ji laijabani akoi lairiba sidagi masa mayam jingje sijina akogi papi haidi akogi hui masa jingdo akoi foundation mayam jingdo semkalakpo hok matamda akoi si apik pa masa mayam jingje si hana seasonarni si lairi dai khitang akogi akoi kano junior gumba york matamda akogi se slip se seasonar ani slip seasonar ba matung dagi di akoi phajana moje akoi sidaida hendi oire ma yam nuaina akogi sida chikpa haire haiba matung dagi di akoi kamado da sigi dress mayam jingje se akogi bai suit se bai suit da ju makhan mayam am lairi jingje bai suit da makhan mayam leje sijina akoi lairiba si angang buje akogi kamado da akogi magi target neba akoi hayeng पेशे दसी टारगेट सिगी मपान दा कैगुम सि उतारगदी अखोगी मार्क कखिनी अदुगा मे बी डिस्क्वालीफाई सु ओबे हाइबा अदुना सि लैरिबो टारगेट से अखोई लौथोक लोकसिन जाबा पोटनी सि टारगेट सिदा अखोगी चिकदबने हाइबगी मोय टारगेट तुनि सिदा हापिसे सिना अखोगी सिगी बाइ सुट कवी सिना मोगी अखोगी खंगाउनी कैगुम हुयेमने चिलक मतमदे सोक्तनबनी अदु अखोगी लैरिबा सिजिना अमु कमाइदा KNPP ना अखोगी मोगी असोंगे नेदरलैंड की स्पोर्ट्स अम लै खोसिना रियल लाइफ प्रोटेक्शन नि मोगी दुदी अदुदा सिननबा उपनरबा अखोगी मी अमबु फजना फुल प्रोटेक्शन तौनबा अखोगी मिलिट्री की अखोगी ट्रेनिंग तौरक मतमदा अखोगी सिगी KNPP सुटसे सिजे ओइने सिजनरकनी सिजना अमु पुरा लेदर नेबा डायरेक्ट प्योर लेदर सिजे लैरनी मथक तु अदुगी मतुंगदा अखोगी सिगी ड्रेस अमु कमा मथकदा अमु उपसनदुनेबा अदुगा हाइजे अखोई हक्चांग मनुंगदा संगदनबा अदमाइन तौना अखोई खंगाउ सिजु सुमाइन तौना मनुंगदा लेदर लेरनी अदु ड्रेस लेरनी बा सिजना अमु अखोई स्पोर्ट्स की अखोई सिना मु स्पोर्ट्स की कनुगुंबा अखोई कनु पेसेदा सिननबा ड्रेस ने बा सिम्याम निंगे सिजना माइ मागी मखन मखन दुगी ट्रेनिंग दुगी मखन मखन की मतुंग इन ड्रेस मखन मखन अदगी पप्पी दगी हौरगा अखोई हुजी वर्ल्ड क्लास की लेवल दुबोक चटनबगी दमुक्ता अखोई लैरिबा ड्रेस सिंजिने सि हारिबा पोसक सिंजिने